Duke I pasur parasysh sfidat e sigurisë dhe stabilitetit me të cilat përballemi si pjesë e komunitetit euroatlantik, formojmë një këshill që e forcon rezistencën tonë dhe që do të ndihmojnë në paraqitjen tonë të koordinuar si institucione kur është në pyetje çështja e sigurisë në kuptimin më të gjerë dhe puna e NATO-s. Kako što znajete, ova godina NATO slavi 75 godini od osnovanja na organizacijata. NATO je najuspešnija od Brembren Sojuz v istorijata, v čiji ramki poveka od 1 milijarda ljudi živjet po bezbedno I posigurno okružovanje. V ramkite na Zapadnom Balkan NATO igra ključna uloga za bezbednost v regionu za сите нас. Мислам дека се повеќе сега сваќаме колку овој регион е вулнерабилен. Босна Херцеговина, односот Србија-Косово, растечкиот национализам и кај нас, дилемите околу стратешката ориентација, сите тие може да бидат точки кои што споени во едно може да биде линија на фронтот. Така да, апсолутно, за некои работи ќе збориме и на затворениот дел од овој состанок, меѓутоа сметаме дека постои сериозен ризик од зголемено руско влијание и во нашата држава.